Aner malaken yam kana diala kontin barwa nyiling gwasme. Jo bialing kingi je biakan akui Dr. Riek Machar. Bia history de touch struggle kaje ki siange dane che kaje bia jaling kajan jo me. Gwae ko de jangach ka kui lang ne kana kui education ka tin konangor ke wi mona no de ngach ka kui kware. Chitka Dr. Riek Machar aramkel medit rai wich ka so Sudan kelu kare do anwareba bia isturne me bia jaling ka do badana de yena linkaja wona ko ngume ga ka kene John Garang da mabiur ke ngu manong ter kam nware kene jango anyok bia tin konti chalat ka nwareba dong bia tandien bia kaling ka jen video me nyaka kene titieni kene to goro dong de kan te ka ngech marong ka kui Dr. Riek Machar bana jobe bana jaling kel agwa gorno jin bineme bije nyaka neiti kokien en walle e shanka die ka pai baro ron kine dangra widi jen dangra widi die bana neme bana jaling kel brodu chu palping ka liengde ka gor ko bi mandana to bujangach Dr. Riek Machar dap ka je kaler unity state ka shanka jan dangro wida bakel ka pai welkel ron kit kel wida kurbang wan wida jan die chwitaraw jarone dap ke Dr. Riek Machar no Dr. Riek Machar dap ke jaka ler ka unity state jan gwada dan and dap jeten bi sho ngachno Dr. Riek Machar a gaden jan dangro wida baro dien ka shemane a gaden jandang raw wida baro dien ka shemane gwan jala kwer ki shif ka yut kene ler ka gwate dan gwana kwer ngai ne je gwa en go mugura kwer la te ka mentung wan chit ka misha ngajo Dr. Riek Machar a gaden jandang raw wida baro dien ka shemane ki kaman gwan jala kwer ka yut kene ler jen jodana guren wo diyen lingana mo Dr. Riek Machar peace alaran duel kot en teten jen Christian jen peace ka Presbyterian Church jen gwada dan en pidatin Presbyterian Church jen gwad en peace Dr. Riek Machar nete ngandong la larkeno take a look at the dien meteten duno jen Peter alaran Presbyterian Church jen look at the dan teten ka jen look at the dan Peter jen a Christian Dr. Riek Machar a wood dog shelom a wood dog ka shelom kan were bentiu Dr. Riek Machar Chajan Niech ala engineer ka Khartoum University ka Sudan. Jen chala togba ke PhD ka mechanical engineering ka University Michal ke Bradford ka Ron kiskel wido kurbangwan wido jan badak widangwan. Ka 1984 si Dr. Riek Machar cha toke engineering ala mechanical engineering ka University Michal ke Bradford Karon 1984 Dr. Riek Machar shal ka je tuddual ka gwade dan ene dialte konte chagar ko jen kana gar ka gwade dan ete dul gorka chwa chol no jen e tuddual ram kan gwala ja chol ke tuddual makane kon gar mi gwadu wude she chop aka kana garan wena mo bai chol no jen e jen tuddual chi mana tema Dr. Riek Machar kana kon gar tel gar chalat wide Dr. Riek Machar shewonan wo banwari bakamat ko de karodian mat kel ka do karodian ngajeno kangane chit ka dorten koken shewonan long eno de karodian mat eno nwere de ka jal kel shikarodian de dak de ke kum sos dande kenegor ala ka jal kel chi Dr. Riek Machar che jawon duno beje long ko gwase dan e goro na makaje ko cha sherka cha konok ko jen chwale jen tuddual angam dewling ne jow tuddual wut ki dol me kan gwa wuda kan je chup ko jen
ngai kona re dwan wari mi kani gar la jalar kano tele jijo ke che dor shi de lar bina bi ka la dor ba jod ba jelin ko jina wa ken bech gari ken je jek mena te ko ken ba tichim bi mal jek bare dwan wari chit ke ti chom ti la cham ke te ko kwan cha cham ne ti kon la dol ko kwan go de cham ke ne tin kon tin chagar no mo meritin shuon and Dr. Machar no banwari bakamat chu Dr. Machar gari chu jona no beka beja kapchong do be dana gar kana ka chu no ne me a dob da which apal ke cha wona cha ka yarno bana ba ka gar chu no ba gari beja kapchong no duno chu beja long ko kana no ne dialte konte cha gar kenyam chala do me lade chi chong no chu manta murai kona ala gari kolo ko mutugwe chu ko gwade dan mission no lar jeno garde je kapchong chere me Dr. Machar jawon charo je mo chaje de mal kek chaje de mal nok de jonji no jin ci kairar ka dor ko ji Dr. Machar cha gwar che no dare garde je kapchong no mon chwaje luk ene te konte cha gar kenyam ngai kono no ka doran kon wer me chala no no luk gar la chol garamo jen don ki shek ko jen logo jeno baja garset ke wundi ala kono shagar bay jogo no jen dol no ko ci garsi nok achango ton kontin to woni ten ba chibde ten ba ka jowodan en ka jowonte ka kalchen ware no showono no eno bana ba garba jepel de no shongod ba kana no ko misika no ba de ray nam ray kono we kam bata mat ko ne ngwanta mo kan ka kon gar ray kono ka taye dan e advocate ke jeno gara palka a ci gwade che wawe che lan medi che la re do anware na mon wode japal ka kor ke me gore kume en Dr. Machar ko gwade dane gore kume no shono no banwar bakamat ko de kan shondi de kan ngak ke de kan shondi de kan ter Dr. Machar chonwar sho ka banpin la ta syang dawo chala no chanware banpin che kal palno che syang dawo che palno buranjen ka kui gare gara palka batte ko nuari ngaje chondun jenta e dane teten sho nuari sho ka banpin ka sho deka no sho gorno be kuma so Sudan no be jarwach ki be jek no de so Sudan dera independent no sho nuarte konte no ka shange dane che nyot kana join sho ro yo mat no desha no and when money yo gorno jen bakor be jeter ka jalap ben ne diale konte shuch ter ka jalap ko jen gora ka kartum te chiange be jedane shangana je ka je chajangach shona no bakor be jeter ka jalap and poinde and Dr. Riek Machar ka chuter tuok enono kam Dr. Riek Machar kene John Garang wud janga ramen de wich ka kwiram dana de wich bot and rajme ban yo jek kele sandodien ki ke la dodien bokono link ka kwi Dr. Machar kene John Garang de mabur do be dan e daken keje dino tema bot bu rayne kon ke tin kontin talk ka Dr. Riek Machar gwatamene Dr. Machar choro ro mat kel kene wudi shal kame John Garang ka lunde jok dul gora me chewe chu SPLM chu John chu charam keltin no me che tunan wenamo no ka kume Dr. John Garang ala SPLM ko jen kwade dan tene ideal tiketin ka taye dan ni na ka jalap kel no an gwade mo chu teren chu tuok ken wudi shal kame ken John Garang da mabiyor ka jen gwase dan ka chu tere mo chu kam nuere ken jang no chu jago boren da kan nuere no nuere bane won man teke ken ke tare bane ka jang ka tare ken ke tare wok la tare kan wok ko tene la wok ya kwal kan nuere bu nuere tane bu le jen bu wok bu kan ko kwal ka jang ka kuje mo tere mo te tenba a can chaje la wonang re kuma ka ba ata ko te ka mi choro ko lat ka ne won kap na nat karwan kiskel ku bangonu jen bangonu le doko gor jeno 1991 ban yo link video redien mena link na 1993 ke 1993 yamane chu Dr. Riek Machar kwen ke check nyaka wa mishwale ema MC milanya nya British alo take Britain nya UK
nyam shal hema chuja kwen no nyam ram nyam let la luagane dial no lo ngai konne content top ke humanitarian kane dial kon shuch generam kelm luagne de kon la chuch no chu dakhreng ma charja kwen chu jan shek da nyam ka chu shek mo chu yede chu ojen ke chu lu ka Kenya ka Nairobi gwa mi chu turbilen jal ka je charode tar ke charode ke che yak no chu yede chu jenen wenamo chala do jen medane liwe en she dakhreng ma char wajen rueden gwa samone no ka 1993 ati shek mo ne te ke run ti jandang roid bangwan karo de na lo nyama tot chi nyama dit jen shek me nyam ka jo dan shalat chu michet kana mo chu tok chu dakre ma char chu nyogo kwen ke shek rewde ka kor ke me chi nyama chi yede chi jen enona dakre ma char chu shek de na Angelina ten chu ja kwen eno Angelina ten ramkel ki kwar rewika so Sudan jen a politician medit ka shwa bena la kwar la state minister of energy and mining karon kit nero with the dh awa karon kina dangara with the well shwa position mo shwa jek jen sheik Dr. Machar na money la sheik de mengur sheik nyam si yedo jen ka Kenya ala nye kawai nye Brinton no atuga karon kiskele kubangon jin badda gudangwana la 1984 ka tok de dol gora shujana kwer kume SPLM chwa kam kwer kene John Garang da mabior ko jana gor ngeja gor so chu kwer shujajek shukuru kel kene John Garang da mabior awokar won kiskele kubangon wi jen bangwan wi de kel ka shuga shudak pin ka jan gwasamo chwa Dr. Machar chwa kwan la zonal commander karon kiskel wi kurbangono jen badak wi bakel no chu Dr. Riek Machar chu mal chu jatany kana bagara ship kajer wonamo karon kiskel kurbangon wi jen badak wi bangwan chu Dr. Riek Machar de chu janang kamalut chu nang kamalut malut den gwada dana tilete na la petroleum chu ne rato chu ka kapkor ka chu malut chu je yan match chu Dr. Machar chu malut chu je dak ka 1989 mo ena ka chu jala metin tin gwa le da mo chu ka George Kandial ka chu malut chu je kap karun dial te kon te gorka en sorry me dan te desha ka ko te kor ka jalap ena me she malut me she ja ku Kevin wenamo ena chu Dr. Riek Machar chwe wolong chwe ke Brinton gwa de tishia mane teketen ko ke karundi alte kon tere kor madana na ku lan mobilization ka dob dana de ke nyinga je ka jalap dob dan de we South Sudan de je gor ka jalap no tini international community bon gwa de dan teten ku kan ke pressure bokan garden go dorun goreje ne ku ne ke chi ko ne jen ko ne no la na lwa kan siang jen ko tene ko dong ba tegne ko kien ati dong de ko de kan ter de kan South Sudan de kan je ko ko shuina chu Dr. Riek Machar chu shemane chu ko gul no tene jen ko be South Sudan je ka gwate dan me kana wo ku chemane ke je rona mo chu long ka lunde jok kana man lo chre wich ka Brinton nyok ke 1990 chu sheng ne ler jen gwat etidide titin ka shwa kwan SPLA regional commander ka jarwana mo ka 1990 angoda ka ne shub ka 1991 gwade dane bi korbu kulo to ka je no jen chwa de kwan ala regional commander alo bote ka kai kam Sudan ka ne Ethiopia ki kam Sudan ka ne Ethiopia chwote ka is rang ala rang county ka ne no Sayut county ka wat sos jen gwade dan issue Dr. Machar cho de tin ameni mo cho te kam wane cha lor lat wude shal ka me John Garang da mabiur men kullo Dr. Machar le jaga jek no abichum ko bi karodian dak ke 1991 me dak Dr. Machar kana John Garang
bana jajek ka jom radien ala ruon 1991 dana ku korkula to ga je bana full detail bana ka jek ka video radien ajen gwal dan de kon chong tene me en biya te kamal